弟兄姐妹晚安。今天我们要纪念主耶稣基督的升天，请我们来默祷。 Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh.你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为。阿们。 Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 请坐， Silakan duduk. 我们来低头祷告。 Mari bersatu dalam doa. 主耶稣，我们先感谢你，你爱我们，仍然给我们有机会来到主你的恩座前，一起来敬拜你。主啊，今天我们要纪念升天的日子，主。 我们把每一个人都完全交托你的手中，主耶稣，求你的圣灵与我们同在。以下的时间，我们恭敬交托在主的神手中。我们这样同心祷告，是奉主耶稣的名求的，阿门。 Terpujilah Tuhan karena anugerahnya kita dapat bernafas hingga detik ini. Allah sumber kekuatan bagi kita semua. Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Kita memuliakan Allah Tuhan kita, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya kita angkat pujian dari awal. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
silakan jemaat jangan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita, letakkanlah segala beban pikiran yang ada pada dalam diri kita, biar fokus kita hanya kepada ibadah pada malam hari ini. Kuduskanlah nama Tuhan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kita akan pujian dari awal, ku datangnya Tuhan. Datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kita akan pujian dari awal, ku datangnya Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Terkadang Tuhan membawa kita ke dalam air yang bermasalah, bukan untuk menenggelamkan kita, tetapi untuk membersihkan kita. Tuhan tidak akan menempatkanmu dalam situasi yang sulit jika Dia tidak percaya kalau kamu tidak dapat melewatinya. Anugerah dan tangan Tuhan akan selalu berserta dengan kita. Anugerah terindah. Kau tak rindu
setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam senap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam menyembah kepada Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita sama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita. 我们还没有继续我们的敬拜，我们来到上帝的面前，向他来认罪祷告。Kita akan membaca ayat pengakuan dosa di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, setelah itu baru di dalam bahasa Indonesia. 我们先念中文，以弗所书第2章第8节，你们得救是本乎恩，也是因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Bapa kami yang di surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Engkau menyelidiki kami sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Tuhan, pada malam hari ini, setiap di antara kami berdiri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, ampunkanlah kami.
Karena kami tidak akan layak berdasarkan kebenaran kami sendiri. Semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Engkau sucikanlah kami dengan darah-Mu. Tuhan, ampunkan kami. Sehingga malam hari ini kami bisa dilayakkan dalam penyembahan kami. Sehingga pada malam hari ini kami bisa diberkati di dalam ibadah kami. Kami mau serahkan untuk setiap di antara kami ke dalam tangan-Mu. Dengarkan segala pengakuan dosa kami Tuhan. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri.使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我属耶稣基督，上帝的圣子，因圣灵感应，又从真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在一天，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信神而公德的教会，我信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 起义经文，他们借祭的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？” 耶稣对他们说：“父凭着做自己的权柄做定的时候，热气不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，这到地极做我的见证。” 说了这话，他们正看的时候，他就背起上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛往天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边说：“我们一起，加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们别着升天的耶稣，你们看见他怎么样往天上去，他还要怎么样来？” Respon Soria. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka bersama dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Gloria Patri.
还没有听到之前，我们来唱诗142首。 Sebelum mendengar firman, kita angkat pujian nomor 142. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. 弟兄姐妹平安， Bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam ibadah peringatan kenaikan daripada Tuhan Yesus. 感謝對上帝，因為今本日時間能夠坐一下，因為嚟紀念上帝升天節， Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. 請大家嚟同心禱告。天父，我们把我们每一个人都交托仰望在你手中，特别是在纪念耶稣升天的这个日子，我们能够聚集在一起来敬拜你。主啊，在这时刻，我们要聆听你的话语，我们要领受从你而来，所要我们明白你的旨意。在你升天的时候，我们还留在这个地上，我们应该当做什么来预备你再来的那个时刻。主啊，我们把今天晚上你的仆人讲的、翻译的，求你赐给我们同心来传达你的信息。你也保守所有的会友们，让他们能够明白你的话，把这时刻都交托仰望。祷告奉靠耶稣基督名求的，阿们。Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di dalam responsoria. 各位兄弟弟兄姊妹，請打開聖經，自家已經讀喺在學嘅經經文咧。 Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11 saja. 自家打開《使徒行傳》第章第9節到11節。 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. 《使徒行傳》
從第9節到第11節， Saya akan baca untuk setiap di antara kita. 牧師會去教徒。 Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus naik ke surga, lalu kita ngapain di bumi? 各位尊貴弟兄姊妹，耶穌上天，然後去到在個世界做乜哩？ Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 2 minggu yang lalu saya baru kembali dari ziarah ataupun dari perjalanan ke Tanah Suci. 各位尊貴弟兄姊妹，2個禮拜前，我搶進從個聖地。 Hari terakhir di Israel, kami pergi ke Bukit Zaitun, tepat di mana Yesus itu naik ke surga. 最後一年的時候，我哋都上個橄欖山的時候，都到個真嘅地方，都係也是上天的地方。 Ini adalah satu pemandangan yang saya ambil dari handphone saya dari Bukit Zaitun, langsung melihat ke kota tua Yerusalem. 嘅時候，我用個手機嚟影出個橄欖山東方嘅時候，影在個老古嘅城市嘅從東方影下去嘅。 Ini adalah tembok Yerusalem yang lebarnya atau panjangnya sekitar 148 meter. 嘅都係耶路撒冷嘅牆壁都有148米。 Kalau kita melihat pemandangan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka kita melihat di sini ada satu gerbang yang dikatakan gerbang timur ataupun gerbang emas. 那麼即個看到嘅有一隻嘅門，就喊到東門，就係喊到金嘅門。 Dan menurut kepercayaan orang-orang daripada Yahudi bahwa ketika Yesus itu akan turun lagi ke surga, maka dia akan masuk melalui gerbang timur ini ke Bait Suci. 那麼嘅猶太人咧，人相信當嘅耶穌去上天搭多進來嘅時候，佢會在經過嘅隻東門，譬如嘅金門嘅。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah satu tempat di mana persis Yesus berdiri ketika dia naik ke surga. 各位尊貴弟兄姊妹嘅地方，就真正耶穌起定嘅地方，當佢去上天嘅時候。 Dan tempat di mana dia berdiri itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dibangun satu kapel ataupun chapel namanya, yaitu kapel kenaikan. 嘅都係嘅等建立起來嘅地方，也是上天嘅地方，都係建立起來一隻教堂樣啊。 Dan di dalam kapel itu dikasih tanda yang menurut tradisi masyarakat yang dari saksi mata turun-temurun, inilah letak di mana Yesus berdiri sebelum dia naik ke surga, di dalam kapel ini. 在嘅教堂地背有一隻記號地方，就係真正耶穌起定好嗰啲地方，當佢下望嘅上天嘅時候。 Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum abad ke-7, kapel ini pada dasarnya itu tidak ada kubahnya ini. 當嘅時候嘅設施嘅時候冇嘅活動，冇嘅圓團嘅活動。 Karena ada oknum-oknum tertentu yang pada dasarnya mau mengaburkan akan lokasi di mana Yesus itu naik ke surga. 因為有幾多位人嘅到每年嘅等樣把事嘅也是上天嘅時候嚟做夢嘅事情。 Ada orang-orang yang mau membuat bimbang untuk kepercayaan tempat di mana Yesus itu naik ke surga, maka kubah atap batu ini pun dibangun. 而且做到嘅等人嘅等有意對嘅事情嘅等樣把嚟建立起對嘅遠方嘅用石頭做嘅活動。 Karena kalau ada kubah ini mereka akan mengatakan mana mungkin Yesus itu bisa menembus batu kubah ini dan
dan naik ke atas surga. 因为有个只啊有当时候唔敢唔相信，你有可能嘅耶稣里面穿过去上嘅天跟经过嘅远方嘅活动。 Tentunya mereka berpikir dengan cara dan keterbatasan manusia, Bapak Ibu. 當然，佢哋上嘅一切都用佢哋有限嘅嗰度嘅思想。 Bapak Ibu saudara-saudari, lokasi ini diketahui oleh semua orang yang tinggal di Israel adalah tempat Yesus naik ke surga. 佢就喺 TV 做咩？唔家抵得全部嘅以色列人抵得嘅 TV 都係耶穌上天嘅地方。 Dan tour guide yang membawa kami, dia fasih dalam bahasa Indonesia, dia adalah orang Yahudi. Dia menjelaskan begitu detail akan letak-letak di mana Yesus pernah berada. 嘅帶隊嘅帶隊員嘅，佢係小講印尼話，佢係猶太教嘅人，因為佢嘅是都按建中親自嘅度管理嘅耶穌嘅地方上天呢。 Khususnya akan tempat di mana Yesus naik ke surga ini dia juga mempercayainya, Bapak Ibu. 特別嘅隻地方也是上天嘅隻地方地點，佢也按相信。 Tapi menjadi satu hal yang sangat mengherankan, 但成為一隻按奇怪嘅事情， tempat di mana Yesus pernah berada. 就係個地方仍然也是有存在過嘅。 Jejak-jejak di mana Yesus pernah ada bahkan dijadikan tempat yang sakral dan suci. 嗰度只因為成為一隻按神聖嘅地方，成為一隻按聖潔嘅地方。 Dan bukti ini terus diberitakan turun-temurun kepada semua yang ada di Israel. 嗰度真嘅因為一切傳下去，本嘅等咧後退，和嘅以色列嘅地方。 Tapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kekristenan di Israel hanya ada 10%. 但係這個地條弟兄姊妹，這個基督教在嘅以色列嘅只有10%。 Semalam di doa malam saya bilang 15, saya koreksi ya, 10% ada kekristenan di Israel. 在按本藝學嘅運動會佢講15%，但係只係真是係舉州都係10%， 15 agama Islam, 都係15隊嘅佛教嘅， 75% agama Yahudi. 嘅75%都係猶太教嘅。 Kenapa bisa Bapak Ibu Saudara-saudari? 做咩小眼樣弟兄姊妹？ Nanti kita sama-sama akan membahas lebih dalam. 這個樣平看個層片。 Dan kalau kita melihat akan fenomena, akan banyaknya orang percaya di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara-saudari. 如果這個看嘅現象，樣全世界唔敢所相信嘅人，弟兄姊妹。 Sebenarnya kekristenan di negara manapun terus-menerus semakin berkurang. 實際嘅度基督教嘅人叫取呢地方都係見高見少。 Sebenarnya apa yang menjadi masalah dalam kekristenan Bapak Ibu? 實際有咩事情對嘅基督教嘅人？ Tuhan kita begitu hidup. 這個上帝嘅叫做活嘅上帝， Tuhan kita begitu nyata. 這個上帝按實現嘅上帝。 Tapi kenapa kekristenan semakin berkurang? 但係做咩基督徒做咩更加更少？ Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada kisah di mana Yesus itu naik ke surga. 這個倒轉看也是因為上天嘅時候， Kenaikan daripada Yesus ke surga itu disaksikan oleh 11 orang muridnya. 也是上天嘅時候嘅11位門徒看着佢。 Menurut kebiasaan daripada Yahudi, sebuah peristiwa dinyatakan benar kalau ada 2 atau 3 orang menjadi saksi. 猶太人嘅習慣係，因為呢一件事情係有2位或者3位人成為見證人，都成為正確嘅事。 Tapi kenaikan daripada Yesus ke surga itu disaksikan oleh 11 orang muridnya. 但係嘅也是上天咧要11位門徒看定佢。 Dan hal ini terus diberitakan turun-temurun dan mereka percaya. 嘅一直傳喺講喺半嘅等後退人嘅等一相信。 Selain daripada itu, kalau kita lihat Alkitab dikatakan ada 2 orang malaikat yang juga menjadi saksi. Bukan 1, tapi 2. 嘅講到嘅聖經所寫嘅要有2位天使，上天嘅天使成為見證人，每一位但係2位。 Karena ini mau membuktikan akan satu kebenaran dari konsep Yahudi bahwa sesuatu itu benar kalau ada minimal 2 orang saksi. 因為佢哋要成為一隻真理，因為每一位人，但係2位人都成為一隻真實嘅事情。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang kenaikan Yesus ke surga itu dipercayai oleh orang Yahudi
karena saksinya sudah lebih daripada 3. 所以管你上也是上天呢，因为佢哋呢证件人都有超过2个人都成为一在真实的事。 Tapi kalau kita baca dari ayat firman Tuhan, ketika Yesus naik ke surga itu apa yang dilakukan ataupun apa ekspresi daripada murid-murid? 嘅時候，一邊嘅聖經嘅小寫，佢哋呢門徒嘅表現，佢哋呢一邊情況，當看也是上天嘅時候裏。 Kalau saya membayangkan mereka itu tercengang, terheran-heran, terus melihat, merasa takjub, merasa ajaib bahwa Yesus itu bisa terbang dan naik ke atas. 我想象係在面一邊嘅門徒看呢，一直按驚訝嘅時候，按奇怪嘅事情，一直按奇妙嘅事情，看到這麼也是能夠飛上天。 Sampai pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, 2 orang malaikat ini menyadarkan mereka. 甚至到嘅2位嘅天使裏，一邊喊響嘅人。 Apa yang diingatkan oleh malaikat ini kepada mereka? 嘅天使喊響嘅人提醒嘅人喺哪裡？ Bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan kembali lagi dengan cara yang sama. 就係也是一邊上天嘅一樣方法，佢都做了一樣嘅上天嘅方法。 Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya pesan daripada malaikat ini mempunyai makna tersendiri yang mau disampaikan kepada murid-murid. 實在嘅天使講嘅人啲，就係有一隻嘅特別嘅自己本身嘅意思，講嘅到門徒啲。 Pada saat itu mereka hanya bengong dan mungkin tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. 嘅時候，嘅人可能要撥款，唔知得嘅人做埋添。 Sesungguhnya malaikat itu mau berpesan dan mau mengatakan Yesus sudah melakukan bagiannya. 嘅實在講嘅人啲也是已經做係結婚嘅工作。 Khususnya bagian keselamatan yang dia sudah sediakan bagi kita umat manusia. 特別一邊去救贖救人嘅事情，佢已經做係本嘅到信徒嘅。 Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa dengan kematiannya di atas kayu salib dan dia dikubur, 用嘅死亡一邊佢當在十字架，然後佢死，然後佢被埋。 maka dosa-dosa dari setiap di antara kita yang mau percaya kepadanya juga ikut mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus. 那麼自己嘅罪，每隻信徒嘅罪，也係一邊也死係，也係被埋葬停一下。 Kemudian kebangkitan daripada Yesus itu memberikan satu harapan yang baru bagi kehidupan kita. 然後一邊也是我哋本自己就係死嘅盼望，本自己明人生活。 Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mati selama-lamanya, Bapak Ibu. 嘅自己能夠看到自己上帝，唔係一切嘅事業上帝， Tapi dia Tuhan yang hidup lagi. 但係佢係活嘅，實在活嘅上帝。 Dan Tuhan ini yang pada dasarnya akan memberikan kepada kita kehidupan kekal di surga. 嘅嘢上帝佢能夠本自己就係永恆嘅生活，在嘅自己天國。 Suatu hari nanti dia akan datang kembali 有一日佢會再多進來， untuk yang kedua kalinya. 都係佢第二次嘅。 Dan pada saat itulah orang-orang yang telah mati dikatakan Alkitab akan bangkit kembali. 嘅時候嘅聖經嘅所寫嘅到死人都會復活。 Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, 見下各位姊妹弟兄姊妹， dia sudah naik ke surga. 佢已經上天咧， Di surga dia ngapain? 佢坐天國嘅做咩呢？ Di surga dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya, Bapak Ibu 佢在 Saudara-saudari. 天國嘅有咩一片地方，本自己每隻相信嘅人。 Dan hal ini sudah dia katakan 2000-an tahun yang lalu sebelum dia naik ke surga. Sebelum dia disalibkan dan naik ke surga. 嘅計劃佢已經講係嘅2000年前嘅時候，當佢們當在十字架，當佢們上天嘅時候， Dia mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Dan dia mengkonfirmasi kepada kita yang percaya, di mana aku berada, Yesus mengatakan,
di situ kamu yang percaya kepadaku akan berada. 嘅講到樣邊，我喺 EP 地方半日等嘢，去嘅我阿爸地方安多 TV，樣邊危可能日等都相信我，你都會同我一下。 Jadi malaikat ini mau mengatakan Yesus sudah melakukan bagiannya, menyediakan keselamatan bagi kamu. 所以嘅天使講佢做嘅也是已經做嘅分半日等嘢， Lalu dia itu sudah naik ke surga. 然後佢都已經上天咧， Sekarang kita yang di dunia ngapain? 然後去教學世界人做咩哩？ Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara-saudari. 去個看世界嘅所事啊，弟兄姊妹。 Disitulah malaikat itu dia mengingatkan, dua malaikat ini mengingatkan para murid, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? 嘅兩位嘅天使嗰邊提醒嘅到嘅門徒做咩嘢？等嘅企定嚟看嘅天空， Mungkin mereka terpesona Bapak Ibu. 可能嘅天空都安靜呀嘅事情。 Mereka melihat begitu luar biasa dan ajaib Yesus itu bisa terbang naik ke 佢哋 surga. 看到嘅一切按奇妙、按幾種特別，做咩也是能夠飛上天。 Tapi di saat ini malaikat mengatakan jangan hanya terpelongo. 嘅兩邊天使講，你哋冇好嘅撥款， Jangan hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. 冇嘅點點冇做乜乜。 Karena Yesus yang naik ke surga itu, 因為佢也是上天嘅，也是。 dia akan kembali lagi. 佢會多上來， Dan ada hal yang harus kita lakukan. 佢會做事情， Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? 佢應該做係乜事？弟兄姊 Kita 妹， kembali melihat di ayat yang ke-9. 佢再多咗嚟看嘅啲叫者嘅。 Di ayat ke-9 di situ dikatakan di awal kalimat sesudah ia mengatakan demikian. 嘅講到佢已經講嘅話過後， Ternyata sebelum dia naik ke surga, 原來當佢望上天嘅時候， Yesus ada mengatakan sesuatu. 佢也是要講一句話。 Nah, perkataan Yesus itu dia katakan di ayat ke-7 dan ayat ke-8. 也是講嘅話寫出第7節到第8節。 Tapi saya akan menunjukkan ayat ke-8 saja di sini pesan yang Yesus katakan untuk kita lakukan. 但係我嘅講第8節嘅嗰邊也是交代嘅句話。 Di sini dia katakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 佢講到你哋會接受一隻權利，而講聖靈出臨到你哋嘅時候， Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 那麼你哋會成為我見證人，在耶路撒冷、猶太地、撒瑪利亞地到地極。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang harus kita lakukan itu adalah menjadi saksi Tuhan. 然後那麼這個要做嘅事情，就係這個要成為見證上帝見證人。 Saksi di dalam bahasa asli Alkitab itu adalah marturia. 嘅真咧嘅文言文咧嘅寫到嘅馬杜利亞嘅見證嘅意思。 Artinya itu terus-menerus menyampaikan berita tentang siapa kita bersaksi. 嘅對一次講到這個要傳下去嘅隻消息，本萬人這個要做嘅隻見證咧。 Jadi setelah Yesus itu naik ke surga Bapak Ibu Saudara-saudari, 當也是上天嘅時候，弟兄姊妹， Yesus itu sebenarnya memberikan tugas kepada semua murid-muridnya 原來也是一邊本嘅到門徒嘅一隻工作， untuk terus-menerus memberitakan berita keselamatan yang dia sudah lakukan bagi umat manusia. 意思一邊傳下去嘅隻叫人嘅消息，本米隻人已經做嘅。 Dan berita ini harus terus diberitakan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. 那麼嘅事情，這個一些傳下去，到這個好嘅地方，這個天嘅地方。 Sehingga di sini dikatakan sampai ke ujung dunia, 直到地極。 嘅講到中邊到地極，上百個ujung dunia。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita lanjut membaca firman ini, 這個接下去嚟讀下聖經節， jadi di pasal kedua setelah para rasul menerima Roh Kudus, 同嘅天意撞一嘅，一邊嘅到門徒已經接受嘅聖靈嘅時候， maka mereka terus memberitakan Injil.
家等一次因为传扬福音， Sampai akhirnya mereka harus mati martir karena memberitakan Injil. 甚至到家等用本牺牲，家等刺激用本来传扬福音。 Dan mereka tidak takut kepada orang-orang yang berkuasa seperti yang kayak saya katakan di khotbah Rabu semalam. 佢哋也唔驚佢哋管理就樣樣係講嘅偷取嘅拜三安培呀嘅運道費。 Karena orang-orang berkuasa itu hanya bisa membunuh tubuh mereka. 佢哋管理人只有能夠殺死嘅因為身體而已。 Tapi dengan kematian mereka, Injil itu terus diberitakan. 但係用佢哋嘅死亡啊，但嘅福音一直傳下去， Sampai Injil itu mengena kepada kita dan kita percaya kepada Yesus. 甚至到嘅福音到臨到世界能夠相信耶穌基督。 Lalu setelah kita terima Injil ini kita ngapain? 然後世界接受嘅福音，世界要做乜嘢件下？ Apa yang harus kita lakukan? 世界要做乜嘢？ Bapak Ibu coba lihat di atas. 世界再看嘅等方， Nggak ada yang mau lihat, saya nggak akan lanjut. 望過一看係有冇接喺講？ Kok masa bosu ini? 做乜嘢？冇事必嘅。 Tolong, lihat dulu ke atas. 再看等方 Ada apa? 有乜嘢？ Ada plafon, 有天花板， ada lampu, 有火， ada apa lagi? Hah, apa? Allah kasih adanya， Oh. 上帝是愛， Maaf, saya bukan lagi prank Anda ya. 我咩次日得人， Saya mau kita merasakan apa yang dilakukan oleh para murid pada saat Yesus naik. 我愛用本天米一啲兄弟們能夠感受中嘅等看耶穌，嘅門徒看耶穌上天嘅時候， Mereka melihat terus ke atas bahwa Kata- Yesus itu naik. 佢哋一次一看等方，就係耶穌已經上天。 Tapi itu peristiwa 2000-an tahun yang lalu Bapak Ibu. 但係嘅事情已經2000年前嘅時候， Dan kita jangan lupa bahwa dia akan turun dengan cara yang sama. 只教冇忘記佢再多再嚟用嘅方法， Seperti dia naik Bapak Ibu. 用佢上天嘅時候， Lalu pada saat dia turun kita ngapain? 當佢多再嚟嘅時候，只教做乜嘢？ Ini anak mudanya pada saat ada di Bukit Zaitun. 佢好生仔在嘅橄欖山嘅時候， Bapak Ibu lihat, di sini saya tampakkan dua penampakan. 有兩樣嘅圖畫，半嘅燈看， Ini kota tua Yerusalem. 叫做係老城市。 Bapak Ibu di sini kita bisa melihat sebenarnya ada dua oknum yang bertentangan yang mau menolak ataupun mau menghalangi kedatangan Yesus yang kedua kali. 有兩位無人用本嘅燈去反對耶穌，去再多進嚟嘅消息。 Oknum yang menolak ini sebenarnya mereka juga percaya Yesus akan datang. 嘅無人用本反對耶穌去嚟，就係佢嘅 Tadi saya katakan ini gerbang timur ataupun gerbang emas. 頭先係都嘅講嘅嘢東門劈窄劍嘅門， Ini disegel ataupun ditutup. 嘅都嘅見封燈係鉗燈hier。 Dan di sini itu adalah kuburan daripada agama di luar Kristen. 嘅都係墳墓，就係從嘅基督教以外嘅。 Memang sengaja di sini dari ujung ke ujung itu pada dasarnya dijadikan kuburan. 嘅從頭到尾嘅都係墳墓，踢屍嘅，踢灰嘅。 Karena orang-orang ini mau menghalangi Yesus datang kembali. 因為佢哋愛要攔住耶穌再多進嚟添。 Yang akan datang dari Bukit Zaitun itu turun, kemudian masuk dari gerbang timur, kemudian masuk ke Bait Suci. 因並嘅從嘅橄欖山咧嘅，因並下去入嘅東門咧嘅，然後多嘅聖殿。 Jadi bagi orang Yahudi itu mereka nggak nginjak kuburan. 愛嘅哋唔做啲砌嘅墳墓，對嘅猶太人講， Karena di situ di dalamnya ada jenazah. 因為嘅地背都係有屍體， Kalau mereka injak kuburan mereka najis. 因為嘅哋砌嘅屍體過後，嘅哋會因並污穢， Sehingga mereka berpikir Yesus tidak akan balik lagi. 所以嘅哋想因並耶穌冇可能再多 Karena 進嚟， pintu di mana dia akan masuk sudah dipagari semuanya dan di situ ditaruh kuburan. 因為嘅哋門已經嘅哋封燈係鉗燈係，然後嘅有墳墓。 Dan tour guide-nya bilang mereka lupa Yesus itu nggak perlu jalan lagi setelah turun ke surga. Betul toh? 但係嘅
对人讲，佢哋忘記係也是從天空下來嘅時候，佢哋唔必要要俾行嗰條路去嘅。 Emang itu kuburan perlu dipijak lagi? 佢父母嘅砌過係咩？ Emang pintu gerbangnya perlu dirobohkan lagi? 嘅門係即係牆嘅做好嘅咩？ Tour guide-nya bilang Yesus itu naik helikopter nanti waktu mau masuk ke Bait Suci itu. 佢講啲嘅對人要俾佢講叫耶穌嚟是坐出聖經嚟到聖殿嚟嘅。 Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sudah pakai terbang. Dia naik ke surga pakai terbang, Bapak Ibu. 佢哋唔知道耶穌要俾去上天都要俾飛得嚟，然後叫佢多咗嚟一飛。 Itu orang-orang yang mencoba menghalangi. 佢度人要俾一次要俾攔住。 Tapi lihat pemandangan di belakang saya ini. 但係自己看嘅風景在喺後面。 Ini macam kotak gabus, Bapak Ibu. 按參過嘅烹。 Ini peta ini juga kuburan. 佢度四四方方做係一墳墓。 Tapi ini kuburan daripada orang Yahudi yang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. 佢哋喺墳墓嘅猶太人嘅墳墓，佢哋相信耶穌來。 Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari kuburan ini yang ukurannya 80 kali paling panjang 2 meter itu jutaan US dollar. 嘅啲哋冇嘅墳墓啊，都係80米到2米得嘅啊，就幾多千美金，1000條美金。 Di sini masih banyak yang kosong kalau Bapak Ibu mau pesan. 嘅係要空位嘅，講啲上節目去聽。 Kenapa mahal? 做咩昂貴哩？ Karena mereka mempercayai Yesus itu akan turun lagi di Bukit Zaitun. 因為佢哋相信耶穌在多咗嘅時在嘅橄欖山嘅， Dan orang mati kan akan bangkit kembali. 然後嘅先人嘅到先人都會復活嘅。 Jadi mereka berpikir mereka yang paling dekat dan mereka akan menjadi VVIP yang paling pertama sekali bangkit. 佢哋看到嘅，佢哋面到，佢哋最強嘅人都神要被復活嘅時候， Dan langsung berdiri di depannya Yesus. 佢哋暫時能夠企得去耶穌嘅面 Mereka 前， nggak mau tunggu Bapak Ibu. 佢哋唔會擠得嚟啲兄姊妹。 Kalau kita yang di Indonesia ini agak belakangan kita. 如果這個學嘅一年嘅最後面， Tapi kalau Bapak Ibu mau duluan langsung di depan Tuhan Yesus, belilah kuburan ini jutaan US dollar. 如果啲兄姊妹一企喺暫時學嘅耶穌前面，自己都可能夠買嘅鐵嘅墳墓鐵。 Itulah akibat daripada selalu mau jadi nomor 1. Itu嘅後果要俾上位鐵嘅人， Harus bayar mahal. 去還按貴， Sama seperti kita naik pesawat, mau tempat bagus, 去樣自己坐飛機，去坐一隻好嘅 TV， mau duluan masuk, 去成業， bayar mahal. 因為還按貴， VIP. 坐嘅一隻貴片。 Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi tahukah kita tidak penting semuanya itu? 自己啲嘅冇，呢度一切冇重要嘅。 Kita harus ingat bahwa sebelum dia naik, 佢記得當佢望上天嘅時候， walaupun kita sekarang menunggu kedatangannya yang kedua kali, 雖然佢自己見下神作天佢天意出在嚟嘅， Bapak Ibu, Yesus memberikan pesan. 也是已經半次嘅一消息嘅。 Pesannya apa? 嘅消息嘅交代 Pesannya adalah jadilah saksiku. 嘅交代咗係自己上位嘅見證人。 Kita harus terus memberitakan akan karya keselamatan yang sudah dia buat. 自己一次要俾傳下去嘅度消息，佢哋已經做叫人咧，也是已經做起嘅。 Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. 自己去到呢，自己可能嘅地方。 Jadi yang pertama kali bangkit itu bukan karena yang langsung berdiri yang ada di depan zaitun itu. 嘅神父我哋人咩嘅企地咧，然後嘅橄欖山嘅。 Saya percaya siapa yang pada dasarnya melakukan dengan giat akan firman-Nya itu. 係相信咪人要俾按權力做喺嘅度上天福音。 Tapi Bapak Ibu malam hari ini coba kita renungkan. 弟兄姊妹，自己要俾嚟思考。 Sebelum Yesus itu datang kembali dengan cara yang sama. 當耶穌忙多咗嚟用嘅方法嘅時候， Apa yang sudah kita lakukan? 自己已經做乜誒？ Adakah kita lakukan pesannya? 自己要行我嘅所交代自己咧。 Menjadi saksi yang terus bersaksi. 做一隻見證，一切做見證， Memberitakan karya keselamatan yang dia sudah buat. 做傳出去嘅叫人咧已經做誒。 Coba pikirkan lebih detail lagi. Apa yang kita pentingkan sekarang? 自己要俾正面跟沉跟前次添，自己已經做一片嘛誒。 Apa yang kita sibukkan sekarang Bapak Ibu? 自己忙做一件係嘛誒。
Maaf sekarang banyak jemaat tertidur. 莫怪見按叫喺按度 feel 衰冇誒， Santai-santai. 按輕鬆， Tunggu Yesus datang. 嚟等作也是再來。 Sekarang banyak jemaat itu membangun kerajaan dan istananya yang megah dan mewah di 見 dunia. 下按度 feel 因為嚟做咪建立嚟嘅王國嘅，因為王宮啊，海嘅世界其次嘅。 Sekarang ini banyak orang percaya mempertenar dirinya di Kira- dunia ini. 見下一按動嘅信徒因為世界之間能夠出名傳入世界， Mengembangkan hobi dan bakat di dalam masyarakat. 因為佢建立嚟嘅做嘅愛好特嘅人才嘅發展。 Yang semuanya ini tidak ada berkaitan dengan pemberitaan Injil. 佢哋以前誒都冇關係，因為傳揚福音嘅工作。 Bahkan untuk hal-hal ini banyak orang yang pada dasarnya mengabaikan kepentingan Allah. 甚至到佢哋以前誒能夠忽略係上帝嘅天國、上帝嘅小事。 Maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang percaya di dalam hidup tidak lagi menitik beratkan tujuan hidup. 嘅按到信徒係冇用病做嘅，可能就係重點，其次嘅神法嘅目標。 Tidak lagi menitik beratkan pencapaian hidup pada pesan Yesus. 而家冇用病嘅神法咧，成就嘅也是交代嘅對象。 Tapi semuanya pada dunia, dunia, dan dunia. 但係嘅對象係世界。 Bapak Ibu kita harus sadar bahwa kita di dunia ini hanya sementara. 各位主女弟兄姊妹，去個上路，去個傳入世界參事嘅。 Di sini hanya tempat kita singgah sementara, tempat transit Bapak Ibu. 嘅去個係參事嘅地方，停一下地方。 Kalaupun kita begitu kaya raya, 你講去個因為按幾種豐富，按幾種有錢。 dunia ini dalam genggaman kita. 嘅世界隨之家舒康， Apakah kita selama-lamanya di sini? 是否之家學嘅世界成年咧咩？ Ingatkah kita akan kisah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh? 之家記得我也是講嘅故事，就係一本嘅財主。 Dia katakan orang kaya itu begitu banyak hartanya. 佢講到嘅就按有錢嘅嘅財產係按幾種多， Sampai dia tidak tahu lagi mau simpan di mana. 甚至都佢唔知表現成表現咧。 Kemudian dia berpikir, saya akan membangun gudang yang begitu besar untuk menyimpan semua hartaku. 甚至都佢樣變上個去建立嚟嘅廠房叫做建態時裝係能夠表喺財產地位。 Setelah dia selesai bangun, dia masukkan semua hartanya dan dia mengatakan perkataan kepada dirinya dan jiwanya. 甚至都佢建立起嚟，佢表一切嘅財產，佢講一句話對佢嘅靈魂， Dia katakan apa? 佢講喺賣法， Dia katakan jiwaku. 喺靈魂啊， Ada padamu begitu banyak barang. 按多同嘢嘅到財物， Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. 存到有幾多年， Beristirahatlah. 你休息吧， Makanlah. 你食吧， Minumlah. 你飲吧， Bersenang-senanglah. 你快樂吧。 Kemudian firman Tuhan bilang apa? 然後嘅上帝嘅信息講埋你， Malam itu juga 嘅暗部呀， jiwamu akan diambil dari dunia ini. 你嘅靈魂就會減佢全世界。 Untuk siapa semua hartanya? 嘅全部嘅財產一半萬人哩。 Adakah semua harta ini bisa dibawa ke dalam kekekalan? 消磨嘅到錢嘅財產能夠帶去嘅永恆嘅地方哩。 Makanya Yesus mengatakan bahwa dia adalah orang kaya yang bodoh. 所以也是講嘅一半嘅財主。 Bapak Ibu kita harus tahu bahwa akhir kehidupan kita di kekekalan. 這個喺地底是個最後嘅生活才嘅永恆嘅地方。 Dan semua yang kita genggam di dunia ini tidak terambil satu pun. 這個一切這個所看見嘅見下，
能夠帶去嘅。 Tapi kita harus tahu di mana kita harus menumpuk harta kita Bapak Ibu. 但係呢邊存嗰度財產款咧， Bukan ditaruh di deposito banyak-banyak. 唔係俾我嘅銀行嘅度度， Bukan sewa semakin banyak kotak deposit. 唔係用邊嘅銀錢嘅盒嘅自家資， Sudah kita tinggalkan dunia ini kuncinya pun nggak bisa kita bawa Bapak 自家離 Ibu. 開呢世界嘅鎖匙，自家都唔能夠帶去。 Terakhir semuanya itu kalau nggak ada yang punya diambil negara. 結果到一切係忘記要去嘅都唔嘅國家拿去， Tapi di mana kita harus simpan? 但係呢自家一邊去， Di surga Bapak Ibu. 在天國弟兄姊妹。 Gereja memerlukan orang-orang yang berduit. 嘅教會需要嘅到人有錢嘅人， Tapi kekayaan itu bukan disimpan di kantong sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari. 但係嘅財產咩嚟推自家本身人咧推地背， Dan kekayaan itu adalah Tuhan titipkan bagi kita. 嘅到一切財產上天一邊加本自家嚟標定， Bukan untuk kita investasikan dan genggam sendiri. 咩自家嚟存起來自家卡定揸件嘢 Tapi 人， Tuhan mau kita investasikan di surga. 但係自家上天自家一邊存本天國嘅， Dengan cara apa? 用乜方法嚟？ Dengan cara bermisi dan penginjilan. 用嘅用嘅傳達，用嘅傳福音嘅方法。 Perhatikan jiwa-jiwa daripada orang-orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. 自家嚟注意嘅到靈魂，在自家周圍嘅人， Mari kita berandai-andai. 自家嚟講嘅預告。 Kalau malam hari ini Yesus turun lagi ke surga yang Ikon. kedua kalinya. 佢也是一邊見安倍啊，佢再多咗嚟天意拜嘅。 Adakah jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita itu akan bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan? 有冇嘅到靈魂在自家做嘅人，叫平平喺自家在永恆嘅地方， Perhatikan anak-anak kita. 自家要注意自家嘅聲音， Perhatikan keluarga kita. 自家要注意自家家人， Perhatikan sanak saudara famili kita. 自家要注意自家親戚嘅度。 Adakah kalau malam ini Yesus datang kembali? 喺嗰度而時代多咗嚟見安倍啊天意拜， Dia akan bersama-sama dengan kita berjumpa dengan Bapak Abraham dan Lazarus di surga sana. 佢會平平喺自家用病嚟見亞伯拉罕嘅天國嘅。 Jangan-jangan kita mempunyai penampakan yang sama seperti Lazarus. Dia lihat orang kaya yang pada rasanya pelit itu ada di neraka. 我甚至都用被用拉撒路佢看嘅財主嘅天用嘅地背， Kita melihat anak-anak kita di sana. 自家看自家聖人好嘅地背。 Kita melihat akan orang yang kita kasihi di sana. 自家看自家所愛人好過去， Kita melihat akan sanak saudara kita di sana. 自家看自家親戚朋友嘅都好過去。 Akankah telinga kita bertahan ketika mereka mengatakan, tolong, di sini sakit sekali. 自家呢個能夠躺喺地冇，佢當佢哋喊嘅時候，幫忙啊！我叫你按見中痛。 Bagaimana kalau misalnya anak-anak ataupun orang yang kita kasihi, 用病嘅度自家聖人，自家所愛嘅度人， dari tempat penderitaan ini dia nggak mengatakan kepada kita, 在嘅按痛苦嘅地方，佢對自家講： Papa, Mama, 佢阿爸阿媽啊， kenapa pada saat ada di dunia 做咩隨生當隨世界嘅時候， kalian tidak menekankan akan Injil ini kepada kami? 做咩有啲冇強調入福音本愛的人？ Kenapa kalian membiarkan kami itu melalaikan kehidupan kerohanian kami? 做咩有啲親地嘅愛的人，有咩富利嘅愛的咧屬靈呢？ Kenapa pada saat kami melalaikan kerohanian kalian tidak tegur? 做咩愛的富利嘅屬靈嘅時候，有啲冇強調冇提醒愛的人？ Sedangkan kalian sendiri aktif di dalam kerohanian 有 kalian. 啲有咩按權利，在有啲屬靈嘅度一起侍奉工作。 Lihat kami sekarang di tempat penderitaan 你 ini. 看我哋人見到好按嘅按痛苦嘅地方， Pada saat dia katakan tolonglah kami Pak Ma. 就幫忙我啊阿爸阿媽。 Adakah kita pada dasarnya akan bisa tahan melihat mereka menderita Bapak Ibu? 是否自己能夠看到，能夠定力下去冇看到嘅啲人安樣嘅時候， Bapak Ibu kita harus ingat pesan Yesus.
各位弟兄姊妹，這個要記得耶穌交代嘅， Kita harus menjadi saksi dia. 這個要成為嘅見證人。 Pertama-tama kepada anak-anak kita. 先這個聖人先， Kepada orang yang kita 對 kasihi. 佢到一切這個所愛嘅人， Kepada sanak saudara famili kita. 對佢到親戚朋友嘅， Kita harus menjadi saksi di dalam teladan hidup. 這個要俾一輩子後嘅榜樣出這個生法。 Kita harus terus memberitakan Injil keselamatan itu. 這個要俾一次講下去傳揚嘅但係嘅福音咧，救恩咧。 Kita harus mengajarkan firman itu. 這個要教嘅但係叫做福音咧。 Kita harus mendoakan mereka setiap hari dalam doa kita bagi mereka yang belum percaya. 這個要俾禱告嘅但係禱告，對嘅但係下望相信嚟禱告。 Maaf, adakah kita melakukannya Bapak Ibu? 莫怪人哋要做莫弟兄姊妹嘅事。 Tiap hari saya doakan dia. 每日我都為嘅但係禱告。 Supaya dia yang pada dasarnya adalah kaum awam atau seperti jemaat. Saya katakan Tuhan, Engkau tolong supaya dia mengerti kehendak-Mu. 佢係一個平常嘅 feel，係禱告上帝是當嘅但佢能夠定嘢旨意。 Jadi dia punya beban yang sama dengan saya dalam pelayanan. 使到佢能夠有一個負擔一樣樣嚟侍奉， Begitu juga dengan dua di antara anak-anak saya ini. 一樣樣同係兩位嘅聖人。 Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, anak saya ini saya menangkan sendiri di dalam KKR yang saya sebagai pengkhotbahnya. 今日睇我嚟，用俾我睇嚟，用俾我自己得勝，當我帶兩批人飛嘅時候，我做公演嘅時候， Pada saat saya memberitakan akan Injil keselamatan. 當我用俾講嘅救恩嘅福音嘅時候， Di dalam satu undangan khotbah dia ada duduk di sana. 佢當我嘅講嘅時候，佢有嘅正在坐定。 Saya bertanya, siapa di antara kalian yang sudah mendengarkan Injil keselamatan Yesus ini mau percaya kepada Yesus? 我問當日等已經聽人哋救恩嘅福音嘅時候，乜人要相信耶穌基督嘅？ Silakan angkat tangan. 有等佢能夠騎數， Alangkah terkejutnya saya melihat dia itu angkat tangan. 我嚇到看到佢能夠騎數， Saya langsung menangis. 我一次用俾你叫。 Karena begitu sulitnya bagi kami pengkhotbah untuk memenangkan orang sendiri. 喺按用困難咧，我等人講嘢，用俾愛事，我等你揀人能夠得勝。 Karena di sini kami bisa kelihatan baik Bapak Ibu. 可能我哋學嘅人能夠看得到暗창暗好， Bisa jadi di rumah berbeda. 可能我哋學啟又唔同樣。 Tapi dengan dia mengangkat tangan, 當佢騎數時候， memberikan satu konfirmasi kepada saya. 能夠用俾提醒俾我看一件事， Dia lihat siapa papahnya. 佢看我嘅阿爸係乜人。 Sekarang saya harus memenangkan dia. 佢行我用俾事嘅聽嘢嚟得勝。 Walaupun dia itu ada ke gereja Bapak Ibu. 雖然佢要去教堂教會， Tapi saya tidak bisa membiarkan akan guru-guru sekolah minggu ataupun para pembina remaja itu yang mungkin tidak bisa secara fokus memperhatikan anak saya. 但係我唔能夠讓用俾嘅到主日學老師負責，用俾嘅帶兩個少年班嘅指導嘅，能夠更加注意重點對佢嘅。 Akan tiba waktunya saya akan secara pribadi menginjili dia Bapak Ibu. 對多嘅時候，用俾我本身嚟，用俾傳揚福音本佢， Sampai dia sendiri mau percaya. 甚至到多佢自己本身人愛相信。 Dan saya membawa dia untuk doa pengakuan dosa dan menerima Tuhan Yesus. 用俾我帶佢，用俾認罪文，然後用俾成要相信上帝。 Maka selesailah tugas saya di dalam lingkup keluarga kecil ini. 那麼我工作在我小小嘅家庭都已經 Tapi 結 PR 束了， saya masih banyak Bapak 但係 Ibu. 我培養工作很多。 Keluarga dari istri masih banyak yang belum percaya Yesus. 從我太太嗰度家人咧，很多人相信耶 Saya 穌 terus 嘅。 doakan mereka. 我一次用 Mary 嘅啲人禱 Masih 告， ada adik saya yang belum percaya Yesus. 又要我老太一萬相信耶穌。 Saya terus doakan 我 mereka. 一次用 Mary 嘅啲人禱告， Ada
suami, istri daripada jemaat yang mereka rindu. Suami istrinya percaya kepada Yesus. 要俾佢哋咧公婆嘅度 feel 咧，都佢哋能夠相信耶穌。 Setiap pagi di doa saya itu saya sebut nama mereka Bapak Ibu. 每日早晨牛要俾講出喊出佢哋咧名學喺禱告中。 PR saya masih banyak. 我嘅工作案件仲多。 Tapi numpang tanya, Anda yang selaku adalah orang-orang yang paling dekat dengan mereka. 但係我要將門睇緊一啲最親近、最親密同佢哋人嘅人， Adakah Anda melakukan PR yang begitu penting 一 ini? 定要做佢哋案件中重要嘅工作裏， Doakan mereka. 為佢哋人禱告， Jaga kehidupan kerohaniannya. 將佢哋咧屬靈嘅生發， Jadi teladan bagi hidup mereka. 成為榜樣俾佢哋人嘅生發。 Supaya kalau malam hari ini Yesus datang kembali. 直到當耶穌見暗不要再多做嘅時候， Mereka benar-benar bisa bersama-sama dengan kita diangkat ke dalam kerajaan surga. 佢哋能夠平平成之間一邊被提高送到天國嘅， Kita punya tugas yang berat Bapak Ibu. 呢個要案件中重擔嘅工作。 Dan ada satu beban berat juga yang pada saya terus diberikan di dalam pelayanan-pelayanan saya. 除嘅喺工作項、侍奉工作項，也要一責重擔。 Dari Konta Pengembangan mengatakan Tanjung Uban diserahkan kepada distrik 3. Pak DS Budi, tanggung jawabmu. 除嘅原意非嘅工作嘅當中，有班都成為喺工作一邊建立嘅啲人， Tanjung Uban ini pernah ada metodis. 嘅曾經有嘅威力高飛過， Banyak orang Tionghoa. 按多發言， Dan juga banyak anak-anak pinggiran daripada daerah pantai yang miskin. 嘅一嘅去邊嘅厝嘅度人按強嘅人， Tapi metodis itu telah tutup. 但係嘅度威力高飛已經強拍起。 Kemudian ada satu yang seorang semu yang dia memang terus memperhatikan daerah-daerah ini mengatakan bahwa ini boleh dikasih kepada Konta Pengembangan. 但係嘅有啲事務一邊嘅講到佢能夠喊嘅啲人，半嘅地方半嘅度人一飛。 Kemudian Pak Biso mengatakan oke ini serah kepada kalian distrik 3. 好，然後嘅飛到同佢講到一半嘅啲人咧，啲三嘅高級。 Maka Tanjung Uban ini menjadi beban pelayanan daripada setiap gereja resort yang ada di distrik 3 dari Brandan sampai ke Malabo termasuk Banda Aceh. 嘅人用有陣時會設計一邊咧侍奉工作，一邊從嘅Brandan到嘅Malabo嘅高飛嚟成為嘅咧責任嚟。 Saya sudah membuat perencanaan untuk memulai kembali pos PI pelayanan dan lain-lainnya itu di dalam 1 tahun itu memerlukan 202 juta rupiah Bapak Ibu. 我已經做好嘅計劃，一邊嚟看嚟算嘅度一些嘅啲social都係200條。 Dan saya juga sudah sosialisasikan kepada setiap gereja resort dan kemarin sudah di dalam kemajelisan bahwa kita akan melakukan janji iman persembahan misi. 然後我要對嗰度高飛一切嘅高飛除嘅3高幾講嘅，然後同執事人也講嘅，用邊次個提出嘅度一次嘅新鮮嘅力約對嘅就係侍奉工作。 Kepada beberapa pengurus saya sudah sampaikan. 對嘅度就係官司我也已經講嘅嘢。 Nanti di hari Minggu akan secara formal saya umumkan lagi kepada setiap jemaat. 然後呢禮拜日我用邊報告出去半嘢就係feel 講 feel 大。 Di sana banyak jiwa yang memerlukan Yesus. 嘅按多嘅度靈魂按需要耶穌嘅， Ini juga adalah tugas kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudari. 亦嘅成為自己嘅責任，平平嘅責任。 Disinilah dan dengan cara inilah kita mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu. 用按樣方法設計能夠用邊存設計嘅財產財政天國， Bapak Ibu kita itu bekerja mengumpulkan harta itu penting. 設計用邊做公司都能夠存嘅度嘅財產係重要， Tapi jangan ditumpuk di dunia. 但係設計冇標取嘅世界而已， Harus ditumpuk di surga. 設計係存在嘅天國嘅。 Matius pasal 6 ayat 19-20 mengatakan kepada kita apa? 嘅馬太福音第6章19節到20節講設計啲乜 Jangan 嘢？ kumpulkan harta di dunia. 設計冇存嘅度財產財嘅世界。 Ada ngengat karat yang merusak dan ada pencuri yang akan membongkarnya serta mencurinya. 要嘅度重嘅叫佢用邊壓，然後嘅度睇嘅要叫佢扣。 Tapi kumpulkanlah di surga Bapak Ibu Saudara-saudari. 但係嘅度一切設計存喺嘅天國弟兄姊妹， Dengan cara penginjilan dan misi ini. 用嘅度用邊齊傳嘅工作搭傳福音咩？ Mungkin kita tidak bisa melakukannya sendiri. 可能設計唔需要已經人哋做，
Tapi dengan persembahan kita bisa. 但係用這個奉獻能夠， Apalagi kalau kita pada dasarnya mengingat akan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang talenta. 這個呀記得用本也是教會嘅管理嘅錢呢是銀子。 Waktu itu dikatakan ada seorang tua dia mau bepergian jauh, dia kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 嘅若佢講到一用本主人用本叫半嘅僕人用本5隻錢嘅3隻錢，然後留1隻錢。 Sebenarnya perumpamaan ini yang dikatakan Yesus untuk menggambarkan dirinya yang sebagai Tuhan itu Bapak Ibu. 實際嘅講到嘅是也是一講嘅就發揚嘅主人都係佢自己本身人。 Sekarang dia sudah pergi jauh ke surga. 見那見都已經賺天國安強嘢 Dan 嘅。 kepada setiap di antara kita dititipkan talenta-talenta itu. 見下見用本標下嘅錢本自己，然 Nanti dia akan datang kembali Bapak Ibu. 後見用本多追多進來。 Ketika dia datang kembali, 當佢再多進嘅時候， di situ dia akan menagih. 嘅時候見用本拖進來， Mana hasil yang saya berikan dari kamu? 數進嚟嘅就係嘅講呢， Kalau kita giat, kita akan mengembalikan 5 talenta. 然後喺自己權力用本自己嚟本盡本嘅5錢， Atau 2 talenta. 佢就係2塊錢。 Tapi kalau kita mengumpulkan harta di dunia, 但係自己用本標下自己財產出嚟世界， maka kita adalah orang yang mengembalikan 1 talenta itu hanya tetap 1. 自己就係用嘅要1塊錢嘅人，係人賺1塊錢嘅人， Tapi sang Tuhan akan mengatakan apa? 然後嘅主人叫佢講埋你。 Campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak 自 gigi. 己丟棄嘅僕人冇用咗佢人嘅學喺啱嘅隻地方嘅要愛酷搭要嘅牙壓呢人。 Bapak Ibu kita harus ingat. 各位弟兄姊妹自己要記得， Saat kita memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. 當自己用病經驗也是上天嘅時候， Sudah semakin dekat waktunya dia akan datang 更 lagi. 加更前缺嘅日子用病叫再多進嚟嘅。 Waktu dia datang kembali, 當佢再多進嚟嘅時候， dia akan menagih. 叫用病輸進， Dia akan melihat 叫佢看 adakah kita bersaksi. 有冇自己做見證， Adakah kita sudah membawa jiwa bagi dia. 有冇自己帶靈魂本佢， Paling tidak keluarga kita sendiri. 最少自己本身人嘅家人。 Supaya kita jangan menjadi seorang yang memegang 1 talenta ini. 是多自己冇上位嘅就係人卡1塊錢嘅人， Tuhan menolong kita. 上帝幫忙自己， Kita berdoa. 自己嚟禱告。 Ampunilah kami Tuhan. Kalau selama ini kami tertidur. Kami begitu menikmati kehidupan di dunia ini. Kami berleha-leha menikmati kerajaan, istana, harta yang sudah kami kumpulkan di dunia. Kami lupa akan pesan-Mu ketika Engkau akan naik ke surga. Engkau mewajibkan kepada kami setiap orang untuk menjadi saksi. Kami terbelalak melihat ke atas seperti para murid dan tidak tahu mau ngapain ketika Engkau naik. Tapi malam hari ini kami sudah diingatkan bahwa Engkau akan kembali dan Engkau akan menagih kepada setiap di antara kami akan talenta-talenta yang Engkau sudah berikan. Dan masa itu adalah masa di mana ada sukacita bagi kami yang bergiat di dalam Engkau. Tapi masa itu juga adalah masa kertak gigi, masa kengerian bagi kami yang terlelap selama ini Tuhan. Ampuni kami. Malam hari ini kami diingatkan, kedatangan-Mu semakin dekat. Oleh sebab itu, biarkanlah kami selalu siap siaga. Terus memberitakan Injil kerajaan surga bagi orang-orang yang kami kasihi. Sanak famili kami yang belum menerima Engkau, yang belum menerima janji kerajaan surga yang Engkau sudah sediakan. Jangan sampai kami seperti Lazarus
yang melihat akan keluarga kami sendiri di dalam tempat penyiksaan Tuhan. Karena mereka tidak bersama-sama dengan kami. Itu adalah pemandangan yang begitu menghancurkan dan menyedihkan. Oleh sebab itu ketika kesempatan ini masih ada, biarlah kami terus berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi yang belum percaya. Biarlah kami bisa menjadi teladan hidup kami bagi mereka. Kami tekankan akan kerohanian ini kepada mereka. Sehingga kami sudah melakukan bagian kami. Dan kami tidak akan disalahkan kalau mereka pada dasarnya tidak mau mengambil komitmen atas diri mereka. Tapi Tuhan berbelas kasihanlah atas keluarga kami. Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Ko dari guru sekolah minggu.
我们来唱诗50首，举行奉献。 Kita angkat pujian nomor 50 dan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Berkat terbesar adalah anugerah keselamatan. Yesus Kristus sendiri yang telah mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus bagi dosa kami, sehingga kami diselamatkan dan disucikan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan ini. Terima kasih juga untuk berkat dalam kehidupan kami setiap hari, baik melalui kesehatan, baik melalui pekerjaan, usaha, dan juga Engkau telah memenuhi kebutuhan kami. Dan kami melihat semuanya itu Tuhan yang cukupkan secara berlimpah. Terima kasih untuk berkat daripada materi ini Tuhan. Saat ini kami memberikan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang berlimpah sebagai persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menerima persembahan ini. Tuhan, Engkau yang memberkati juga tangan-tangan yang memberi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Kita akan mendengarkan warta untuk malam hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada setiap di antara jemaat pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan yang memberkati kita melalui ibadah pada malam hari ini. Dan ada beberapa tamu yang hadir bersama-sama dengan kita. Di sini ada Bapak Asen, satu keluarga dari Belang PD. Ya, di mana Pak Asen? Boleh bangkit berdiri sebentar Pak, biar kami sambut Bapak dan keluarga. Baik, selamat datang Pak, selamat beribadah bersama-sama dengan kami, silakan duduk. Kemudian di sini juga ada Bapak Gilbert dari Medan. Di mana Pak Gilbert? Oh ya, boleh berdiri sebentar Pak, selamat datang Pak Gilbert. Ya, silakan duduk. Apakah ada di antara kita yang hadir mungkin dari penerima tamu kami tidak memperhatikan Bapak Ibu, ada? Supaya kami bisa sambut? Baik, kalau tidak ada, selamat datang kepada Pak Asen dan keluarga dan juga Pak Gilbert. Andai kata masih tetap ada di Banda Aceh, kami sangat rindu mengundang Bapak Ibu untuk terus bersama-sama kami di dalam kebaktian yang ada. Kebaktian kami ada hari Sabtu malam pukul 7.30 kebaktian umum 2 dan juga hari Minggu kebaktian umum 1 pukul 10.30. Kiranya kita bisa terus bersama memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pengumuman kedua untuk besok hari malam 7.30 itu ada persekutuan P2MI. Kami mengundang untuk para bapak-bapak, para pria untuk bisa bersama-sama menghadiri ibadah P2MI. Pengumuman saya, satu lagi, maaf. Nanti persekutuan usia indah ada latihan lagu ya, Jialing Tuanci Yulian ke ya, mohon supaya kita bisa tinggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yo, 我们来唱诗183首。 Terakhir kita nyanyikan nomor lagu 183. 大家赞美。 我愿一心一主
在天上的父，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们一起回去领受从上帝来的祝福。Mari kita pulang dengan terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.